Oružane snage Ukrajine nastavljaju da gube bitku za Bahmut, piše portal Fakti. Širina gradske zapadne periferije koju još kontrolišu svela se nakon što su Vagnerovci pod borbom napredovali novih 120 metara na nešto više od kilometar i po. U slučaju Jubilejne ulice još i manje. U njoj su Ukrajinci koji su morali da se povuku minirali devetospratnicu koju su bili pretvorili u tvrđavu, ali nisu uspeli. Nejasno je da li nisu imali dovoljno eksploziva ili su u žurbi, bojeći se zaboravljanja, nešto pogrešno uradili. A iza te zgrade na zapad nalazi se samo nekoliko privatnih kuća iza kojih su njive. Ukrajinske snage su prethodnih dana prilikom odstupanja redovno dizale u vazduh važne zgrade. Nisu poštedeli ni Bahmutski dom kulture i kuću sa muralom Srećna porodica. Međutim, na bahmutskom delu fronta jedino se događaju značajnije promene, mada ruska vojska ima uspeha i u borbama za Ugledar i Avdeevku. Moskovski vojni stručnjak Vasilij Dandinkin navodi da ruski vojni vrh sada uvlači u Ukrajinu i njene zapadne pokrovitelje u stratešku zamku kakvu su 1943. Staljin i Žukov pripremili Nemcima. Tada smo u Kurskoj tenkovskoj bici namerno prešli u defanzivu, a naši protivnici su se spremali za revanš na Staljingrad. Nemcima smo tada povadili zube tokom nekoliko dana defanzive, a onda prešli u kontranapad. Mi danas čekamo napad protivnika. U međuvremenu izvodimo preventivne udare po ukrajinskim štabovima, koncentraciji trupa i skladištima goriva i municije. Primjera radi 30. aprila prilikom našeg raketnog napada na tačke privremene dislokacije Ukrajinske 24. mehanizovane brigade i odreda za specijalne operacije u Konstantinovki poginulo je preko 200 ukrajinskih vojnika, a oko 280 je ranjeno. Udarom po železničkoj stanici u blizini Kramatorska uništeno je do 200 tona municije ukrajinske armije, rekao je Dandinkin.